hai manaze ting tu mai sai hai manaze klok mai taring kai mai ting tu kar chibra sam Zememanka anui hai mana Zeme pogane king sam dera dele IMF mine chuna Asia ke develop te zaba melam ge ze Asia ge ze 4.5% re ka changbe develop te rang ge num ge le ze IMF mine rang tu ge dele ze sale kan le is chuna ge IB Asia ge 4.5% re develop te rablam ge ze chuna America kadai manaya China kadai me ka je trade war te zaba mi bisigna ze chirmuk te America kadai mane China kadai me pere ge planet tariff che 130% tariff kai ge bisigna ai ze development lam ge ze ka kle banaya ka bok ze pedo du le ze sale tam kadai manaya Brazil kadai me ka ke joint declaration je te ka kadai de le ze sale che bisigna chuna ne Mercosur trade te ze bam lam ge ze India ram kadai manaya Brazil kadai me ka ke tinki so ne du franchise ze close trade te dai do le ze sale Indiaram kadai ge anai kum ting kum chana ze kai ze minge kum ge new income tax bill te wangai betu se suna nai kum ting kum chana ze kai ze minge kum ge center government me Indiaram kadai lui ge aibe hindi ka hachi betu se te chu ga ra ba hangane chuna ge mata ze te te chala moi le ze ka che le ze churmak che center government me ne ai se ze churmak che chuna Indiaram kadai ge government te jaba me ne sansad ke aibe bill tu ze peste ga bill lo ge ze rajya sabha banaya lok sabha ge ne aibe bill che paste pe lu ze Indiaram kadai ge Rizi te je bame pu Draupadi Murmu ne tu sign je paper kain chi gain dik be ko de le je sale zai chuna ne ai be du se nai kum chana zen kai je minge December day 31 so ge je ai be hing de je India ram ke de lui ge kai kam ra pa hang ge center government me mata je te te chalam wi le je sale India ram ke de me Russia ke de me tai ge ne crude oil lui se bam lam ge je ting ti so ne du India ram ke de me Russia ke de me tai ge ne crude oil je lui kang ki de le je ka chi de le za ai be India ram ke de me na Russia ke de me tai ge ne crude oil je lui je bam Segana America kadai me India ram kadai me pere ke miswanga je tariff se kai tele extra 25% kai lu se plan hai 50% tariff se kai tele kanelus to India ram kadai me America kadai me ko je se so mak je ting ti so na du Russia kadai me tai gene tau du je luin ki zala mui le je ka chi tele chuna anoi WhatsApp te ta te zaba me ke je anoi tai ge scam message wang ram du se te so ra hangane meta company me mata je te chala moi le je che za ai be WhatsApp ke update ka chi be te wang ra hangane mata te chala moi le je ka chi de le za ai be WhatsApp ke scam message tu je noi tem so ra hangane ze ai be ram tu je limit te ra hangane chuna anon ko number tu je anoi kada do text te ram tu du anoi gu je limit je bam gu de le je sale za ai kum je scam message wang ram tu du limit te ra hangane chuna ge meta company me WhatsApp tu je update te da hange mata je te chala moi le je sale plamzan ai je scam message kene misunga je mena ke keme ka hare be apni chuge pe je apni ko bank account me ge charang kang bam ram je du misunga je tat kai di bam chimak te nga dikka di bise gene ai ram je te sora ba hangane ai be punuine pikim je ko sui gai le je sale chuna Deepavali ting je international border le ne ge BSF border security force me rame high alert ke lamui le je cheu je chirmak je ting ti so ne du chuna ge je patrolling te be je du bihi je te to gai ka kadai de le je ka ti de le je te du te kang ki de le je sale plamza ne chuna Deepavali ke je ka kle be je ka pok pe je ko kumi pe je ka cham be ka hare be para hing be je ke international border le ne ge BSF me high alert ke lamui le je ka ti de le India ram kadai go capital Delhi High Court mene manau banai manapu kalak te balam ge sam patau di bize sam jaram gai dele je ka ti dele Delhi High Court mene sa je manau banai manapu kalak te bize manapu manau mahange elomeni pa kachara kang te ta te ranga pe balam ge je Delhi High Court mene sam patau di bize ram gai dele je ka ti dele Delhi High Court mene sa je manau banai manapu kalak te je bam lo ge manau je marama pe mi matai ge go relation bam dai lu je ji be pe je kalak te ti zainane pana pe je panau hange elomeni je pe makule je ka ti dele na pe ka hachi be pe je nokri te be ko me job te be ko me nong na manga ne businessman me designane elomeni je pe makule je elomeni pe range pzai banaya paking di je la be ko le je Delhi High Court mene sam jaram gai dele je ka ti dele je ai be elomeni je pana pe te ra be pe pana pe wangka hachi be pe ne lungi yak ti zainane panau du je elomeni pe ranga nang mang le je Delhi High Court mene sam jaram gai dele je cheu je ai je elomeni je pui mi mi je klak te mi ra be mang le kan le stu panoi te ta te ra ba hangane pe be ko le je ai blam ge je Delhi High Court mene sam ram chi chakai je pana pe nai panai klak te je bam lo ke panau ne maram me ram pe mi tai ge je klak te te dai di zainane chi be pe je nokri te be ko me job te be ko me di zainane pana pe te ra be pe panau du je elomeni pe ranga nang mang le je sam jaram gai dele je
sale India ram kadai go capital Delhi ge chuna ge ting kai sia ka sang jai pollution je ki ka sang dai zala moi dele is che India ram kadai go capital Delhi ge chuna ge AQI 350 sone tu ki je hang chang dai zala moi dele je ka che dele chibze ge chuna ge Delhi ge grade 1 hing di je kai ka kadai dele je sale Astra 2 missile ting ti sone tu pren chibet le ra ba hang ge chuna ge India ram kadai me mata je te chala moi le je che Aibe Astra 2 missile le ra ba ke je China kadai me India ram kadai me tu se nga ku le je ka che dele India ram kadai me Aibe Brahmostra le ra ba lam ge du 65,400 crore sone du ki je invest gu le je ka che dele za Aibe le ra ba hang ge jet engine chang kya che high kat sone du ki je lui gu le je ka che dele za aircraft lam ge du chuna ge center government me $154 arab re gu me invest gu le je che je chirmang AMCA me hang ge global partnership du ngo do di le je ka che dele chuna ge India ram kadai ge jet lam ge du se chirmak che fighter jet aircraft je chirmak che missile ram du se India ram kadai ge lo ka sang ja mata je te tar ba hang na chuna ge kada chu zala moi de le je ka che dele Uttar Pradesh state Lucknow ge India ram kadai ge ne katle be made in India railang be BrahMos missile gu railang be kev je du pung ta de le je ka che dele Northeast Assam state ke le ti chi ka sang me pe je visitor ka sang me pe Zubingar ka che pe pakring bang ga di be je be kev ke ket ra gu be te le kan le stu chuna re ka sang me Assam state ke Assam police me Zubingar tu se dai gu me tak te je pakring be je te kang ga be ko me minanga pu chu je chilu je te che ko me nong ne chige pa je heart attack wong be ke ne pakring bang ga di be ko me ka che balam ge je suna ge Assam police me Singapore me talu je Singapore ge ne ke met pure je ka che de senior officer ne sa ja chuna ge Zubingar ka che be pakring bang ga di balam ge je Assam police me chu nom sia ga be puilu je chuna lu ya ne suitya chalam wi le je ka che de je chuna Assam state ke je Singapore के ना पकड़िंग बंगा गई थी बच्चांगे असम स्टेट के ने शेखर गोस्वामी बनाया अमृत महंता का चबे पे से चुना गया नोटिस असम स्टेट दिमा हसो डिस्ट्रिक्ट haflong sub zel ke ze te wangai zala muile ze ka che dele nai chuzen ko ta te bina chili am kai ze bamak che ai ze haflong sub zel ke ze transfer te ga mi ka che balam ge chuna ge mi tu plam de chi sing ji chimak tala muile ze ka che dele kane de su chuna ge ai be sekar gosomi banaya amrit mahanta ka che pe udu ze assam state dima haso district ko haflong sub zel ke ze transfer te ga bi ze chi ge la muile ze ka che dele ze chuna Zubingar ka che pe udu ze mina ke me assam state ge ne justice se ke ze chu ze Naigo mitis tu justice se ngov sing raba hangre ki zara muile inzes Ukraine kadai go presidente zaba me pe banaya America kadai go presidente zaba me pe ngom po ka kadai dele ze che ze churmak te misalam ge ngo kampo dele ze sale kan le su chuna Russia kadai manaya Ukraine kadai me ka ke reite ze kle ze ka bok zaba malam ge ze ngom po chi pelakta dele ze che kan le su chuna Israel kadai manaya Hamas Philistine ge kle ze ka bok zaba malam ge ceasefire te gen di malam ge ze ngom po be ze churmak te ceasefire te indi bisigene Ukraine kadai ko presidente zaba me penedu America kadai ko president du ze pusui be samjidu pe changai tele ze sale kanne chuna Russia kadai manaya Ukraine kadai me ka ke hareite zaba me lam ze ngom ponchi pelak te ta dele ze ka chikre chuna ke Pakistan kadai manaya Afghanistan kadai me ka ke kle ze ka bok zaba me ze branch bi zala muile ze ka chitele Pakistan kadai mananda mai ge Afghanistan kadai ge ya strike te be ke ze cricketer ko bina hang chume punui kring bzanga ga di ze papling me ramjidu mina ke me punui kring se nga ga di tele in ze sale za ai za Pakistan kadai manaya Afghanistan kadai me ka ze ceasefire te dim be chang de zaina ceasefire tu ze te pang lu ze Pakistan kadai malam gene Afghanistan ke ze ke ze air strike te bit ko le ze ka te le ze chuna ge ai ba country kana ka kle ze ka pok te bam ze ai ze ka kle ze branch bi ze pe do te le ze sale ramai ting chu kar chibr sam Zememankanews ai gena loi ga ra te le bi guys in king ge nim le ze ton di de le hai na ze